Epektibo na sa bilog na Camarinesur ang mas maluwag na travel protocols kasunod sa Interagency Task Force Resolution No. 1 mantang base man sa Executive Order No. 1 Series of 2021 ni Governor Migs Villapuerte iniman subot trial period pasana sa laog kang Duwang Simanang. Nangangahulugang Duwang Simanang Dae magre-required ng medical certificate, travel authority as in RT-PCR test result as in quarantine kung inisabuot maing sintomas sa gabos na palaog sa probinsya kan Camarines Sur. Health protocols.